Abusia empenifo sasa wo de kokomutie ekwayi a ye de sotro eja okwan same no ekase abronye DC e de kokomutie ekwayi wo IGP na kache sabrede sotro edija abronye kwan ne se abanka ba egu ne nsa apolisifo ensa aka ne se ekuna bakwakodi aban ekoku Babusia too much GH and when you go so we message so first time never me subscribe to so na de on account so upload little pe when the first person here will say bedikan akabusia see abo e de ra ensem no mu de ene nyina enim abronye Kwame Bafo ya wo ye no original chairman edema NPP amonyoko no abra aban esesa ye na abronye eso ne life ene waso pa bi e de ma Ghana mpenifo pa se ka se ye fa yi aka asemo ene watwa bo mu yi pa na ya kwoti aba ye kwoto ye ne course wo ho Ablekuma North ye course wo ho ni nyina abronye betena ase no kire se IGP no wonim na dwuma ene abusia ensem ya abronye eka ede kire IGP no abusia enye ensem ketwa na eni esusu ye IGP awaba Ghana abakosemu a one or ye corrupt on sane nyusu na adwene wo fam aye tete yehonu IGP fo amaba nyina ne na adwene wo fam on nyusu na adwene no ye corrupt aye tete yehonu mumisa ne say okasa kwatia by election obi obaya tutura sem bia no obate no meboa yate enayi senka mema bronya na mekoka say NDC MPB senka mekoto na nka ne kwanto mbekọ by election ahwefo ne atiefo kom ai tete ye onu kwase ampanyini no ko obetimi ana wontimi Gebisao, moi tiefo na monjaji se me ana me koka se NDC MPB se ka me koto no ba bi ogina na ka ne konse Swansea ye be ko by election nka tete ye onu kwase ampanyini no ko obetimi ana oncheme mumisa no enne NDC second vice chairman odwan no etimi kase senko kwakoto afenyo makina nka ye be ye by election wo afitu constituency still ogusu ne namakotia ho NDC communication officer akotia onu abie na no akase se ampa senko kwato afenyo makina nka omba ye by election e wo afitu constituency Tese kombe kunu besi ne ebesi samre ya asem ni si ye no Ghana Police Service and issue any statement minority leader of parliament na NDC for say senke kwakwato na nka another by election ebeba so wo akwatia Ghana Police enkasaye kurasini IGP nkasaye Wayina ni because a good sound back at afenyo marking say SSM yabetu na ka buy lesson ebe koso wo we na Ghana fo bi chese kamia se abronye na ase ne be ma bi ani krom hadema abronye na ase wonsoro bia na wototo ne niare na wode Ghana si ne kokoso wama Ghana so de si na beti na wakunko no de Ghana nam no de Ghana eye ne openti yentimi ka hwe fa nkyere abronye ne kan no beso mu a na wasopa no Nicholas Duncan Williams of Penny no beso mu a na wabobo na adwen ama no nam highway no so na wabobo adwen de masa na we na seme no ka say de IGP eto nkra de ma abronye se wo mu hwehwe no nabusia what is ankra na pe end of appendix paper so no troll letter we edo koma aman mu akomako woche esiki political sala metre say the life is in danger because aban sesan no aban asabre waba no isa say woni no enko bankro mu na wo ba aban nachi e woni ma bi a enye huntine aban no air threat in the life any ade achi ade say wo nya threat for WhatsApp say na wo nya no message any ade nze na be ya sa aman woche ya Germany ka ho Italy ka ho France ka ho Cote d'Ivoire e ka ho ni ade a aka no munyina empe baby emfa no enhye se wo mbepe baby dia ma se wo mpe baby mfa ma no a police for kokopie mu e wo musisa bofia wo mo kire so munya ne ntiye se abronye aba be chefi ho nti wo mo enhwehwera na se wonyinu emfa mra mo no so kire mu se abronye ne de wo ma be chefi ho tegusa sa abre no na wo mo ehwehwe na so ntiye ye sa ka ne sisi e kire se sa abre de se ye hwehwe abronye e be hu no e wo police headquarters
reporting who to police CID meboa. Ono no reporting on call police CID. Odru how better time may unim? Time them in but maybe by around 10 going. Around 10. Yeah. And 11. He's been at the CID till now. Yeah, CID until 1 mona or move on. I'm going to call NIB. That's right. Na call ho na on the lawyers ne wo ho. Na lawyers no top one more than the lawyers no. To be bad down. Then be baby ato. To me bana me hu say. O ma drop wa omo ne etu ka ma omo de ne ko. To me wana some of the bloggers media follow china na. Ye dim command me say saka na sababio. What men now omo ne ko e no. Omo ba back and omo through top one. Or any idea why police for Eton Safreno? Last week, Kama and Bano 2 na ye court na ye ko mamo court bela omo share ya ye court omo ye gelso and I may nya hint to be say yes we did the IGP attempt nti omo canon amse osa I said ya wa hado monko for the Nana Akufo-Addo attempt and then omo nya one way no position omo opposition I deal with there should be a way omo be hwe omo di ye betu but te bibia ya si ekochi nipa bibia ekochi nipa bedu bibia nipa da send don't me control mu be na bibia si na so bia dem rana ede ato myself and I left ti endra and I no fi na police for no ammen ba me fi say omanya ntie say abronya wo me fi am say aw every no ma wuri wo no awura me fi bie gate na pa be bomb no mo search me fi ni na e call the other house e ko search ye o ma hu opia e no mo so mo chi e de e ko e etime de sa na me chi but me nim say bibi su wo de Inti omoba ofie no omo ka kire o say abronye nti no omoba ofie omo search ye no omo see omanya information say I'm keeping abronye in my house. I'm say how abronye is a no bono regi not chairman. However, menene has been 1 year ni mimi hu abronye. How would I keep abronye in my house? But the war modos no meant me resist it and me ya ebia no be hurting me. I'm alone with my small brother. And to be momo kwai momo real mo follow momo search here. And I may confront to mo pain no. No pain is there because of abronye nti no mo buy. And to my almost search ewie. Oma hu no to mo ko. There's one of my pickup is if you almost say I say car we na abronye use. No I'm saying no this guy is not for abronye. Me dey. Eti me ana me use me car no. So mo record definitely to some documents I will me team more e work am. Ana yakasa esa na omodo ko ana no power. Me nyantie say abronya alcohol no ma report no. Ti me we dey me na me ko and at the end of the day the issue ti me back akopart office akobom penny for man na ahwekwaya e be fast. Na Ghana we are here wo je. On we yin na just to figure na. Go rent me nkasa bi. But said ye waka no o said ye wate ene say almost say odidi IGP attempt into that is what I heard. Into almost no. Yeah. But have you perchance heard any of the things our kafa IGP what TB? I can let my daddy me back ako bisa weni na if me de debia me pese me ka sama me nim de maker. I'm not far from the place. I can turn and go there. Omo catch and fine. Omo can tell me so. Na me kasa na ma hu de me chimaka. No, I was even asking say Nioma omo chirema abronye aka e de afa IGP ho no. What TB? Yeah, audio no omo bo ma metie na IGP walusu then penny kasa I mean like insult maybe I criticize me or nyani juma ye that kind of things or IGP they were ni Dampare was not doing that. Those things are metie there's no any threat in Bia. It's all about Bia insult and criticize. Okay, just say o did IGP attempt na or criticize you know.
Sure. And is that one threaten IGP from what you? No, I didn't. The MT and the man who threatened West Bill. But from the insult, the criticism, no, Ufi say enye enough grounds for him to be arrested, Anna. Sure, bro. There you are, no more. I don't know who Minya, my senior man. And then I can't say, yeah. Even Sammy David or Kai. FM. I'm a cancer be brave at the TIA at the D than I do Adam Kwakufado. I don't know Monkai. Obia Uncle Chubia. At least me there. Me baby, I'm a Gina there. I don't support Nyama B say try to penny be an baby. But I criticize there. It is allowed. It is allowed. About criticism, so you're different from bare insults. So would dear them. That's a bit different from criticizing. This say you know audio na fear to me. Actually, because me there me tea and it. And me gidi tum say why be krana na mo invite no krana. I mean mon turu for na mo ne nkasa say me nua men kosi at least me IGP say. But say enne at the end of the day na mo antman jan na mo mani demo na de chia say mo tina the right so Mate ma menna say Moses bibiani a ye beba ba bedi nkomo bio why me da se me nua bema Tabusia sene nsam no esiko ya kwan fa so ya chi abronye ani emunchirimu na yakwakoti ewo Moses aboho ede aba na wei na afa ye kwotu ye ni kohwe media no so ye hu se Alex Tete sabre no na oye nipa bi oye NPP ni ye pa ya na wodi ono aboke na kompreko ajapon achi se be kai Alex Tete kakra abra acha ma huntimi ensensam no ba ewo yokono abrante ne ba bonte be ka se ono na kire akwan ani ade asabre die wo kire se wei no ho ede fi ono aboke na kompreko ajapon ne camp because wo yi ne mai ewo sa so wo twa ntroche na ni auction ne boss wo be no wanya afọ sa branti ne ho asem na meka ono so akwakopie mu ewo police headquarters ya wo chese o the petition ko e de koma IGP tetenye ho no chese abronye obi a wo ye mambofo obetimi abomman in fact say po obi obeka moje ego beka oman ego a ya abronye nti sa abra police for ensa so ne mu de wo sre sa de efe ne se bill party ma wo mu nuni bi da so de be ma abronye media me ba beka na gum se ne ma ye manipe ti betaji ne nkofo ye meeting kese ba me di me petition aba se oye obi a obetimi ama security no ahoden aba fom se omoma ne bill a abronye edinkan ye Duncan William o the party for no oni Kennedy de me man 5 years or 8 years or 10 years betimi aba back akambo mi go oni no personal relationship nti omo yi omo ho anu de ebetimi asa be Duncan William obetimi edi gan nanim Duncan William ne status no in the Christianity no o te se otumfo what did not tell left and right obia wo kro yim ha nka ho hwe so what I say no petition am there but and what be Inspector General of Police Mr. Tetenyo hunu ne ho dwoa menyewi my friend am say meeting no mo yenti no me wa ha ma churo medin ma bibia awie enti papa ne so no hunu no yen ne ye fight ya me de ne be IGP ya bre won ho pa enti wo koyeye no na ne ho abefi na system no ho say Inspector General we oye week a obi asori bi obedidi natem enti media me mpese se 48 hours ne so ana fom de na kogina mrana no we ano ono wo call law kra one pass you wa throw 3 times last one onya 2029 abronye o ene wo kasa sa na wo abronye wo yire eye lawyer ni a wo ba bedidi ukodidi enye police ni keke o enye inspector enye sergeant enye ASP enye DSP enye superintendent enye chief supo enye DCOP COP Inspector General of Police and now could did not them. Yem venture no. Ye me sre NDC for ne say omo hwe ye. Ena enne o man frese yembeli abronye because enye fe. The whole security ya ho odin nyina anya soldiers so. Soldier de omo wo yem borders. Be o man mu badwo a we mu na de koma judges. The police and judges ne de yem for mu ni agro. Ti ade na awaye no. Say o de yamanyofo na om de o ma masem. By the security into mesre chief of staff and answer president say we mom for manu tutum mama nyuni bi enfo na unu tutum na police for na nkasa no omo deal with him aha tinka me ba besre
tete no hunu en kotodwe enu nti na me bae but me bae na ehwa ye hye nti me kwasa Ensabusia ensam no na yakwa akotie abaro na we na company fo se tie ne tie anka na ka entrese baby fo embefa nkudu se MPP fo na ka mo nka komunim se we den ka asam abaye unyonko MPP ni ka beka bia manaso ne alestate eka de kamia ye se MPP na mu no we di adanse se enya ade a wo muntamo ego kra bi so trese esan se alestate no ofri omna wo kana kopra kwa Japan camp na eba na Dr. Muhammad Bawumia so camp na bro nye firi ho na eba na abreni na abronya de omna wo kana kopra Japan esi no hia TV so na wo so pana no pawie na nwumre no tika ho bi ena ma alestate etusa na mona so busa fei ena story aba a developing story ni di achi ni bekwa kosi bia no ye hye mo se ye mama so eni mani emu wo ho ye besan aba na ye de aba beso mo message se obeja wo comment e wo comment section ho e de ma na fei o mi subscribe button no so e too much GH ya kai se wo the notification bell no e beka ho sa no upload no to mpe one first person ya won sa e bedi kan ka all the social media platforms okwa e too much GH o subscribe na wa like no wa share na wo nwa bi nso enye bi